Yakni benta jongga kubor la RiKhasi daga fatafat online shopping store. Nongniah kali ke baim jakpo nakaba syukamai tang nakabanya taksi kimat ya kejing sitomba hakane kapor bakie kane klam coronavirus bat kham tamlei habalabo kendon bakimde bankit palaput ya kipas senjar banlait nak kejingpur yang jempang COVID-19. RiKhasi channel habai kran bat katukat ni Nongniah taksi kilapan pau bakilaya kendu Jingeh bah namar bakakamai kejongki kalayar bah nak kejingbu kendon bakimla bankit bon ya kipas senjar bat kumju ru nak kejingram dor palat kumpenyang. Jingeh kalau ha kabidai berka jingsang passenger tentang mukang tu uang laingut dalai sang laingut kelabiang hadian pat pemi kuabiang sang nutang arngut kadar bakali kepada arfong hapsim sofo temental dang sang arngut pat kami hap su ka berkadar kan nomor kadar dari si sekali sekali begini sim so arpo kan hap sofo dak sang arngut kalong tang arpo jadi dia menmi spa arpo tengah hap sim arpo merwe Henry ngisos na iba kay passenger ban na kanyang passenger dan ba ngkot bor ma ya kan kecigyo ya kecing ya kan di dor bay kali te kowe ru padang sim ru ila dia pat ru perkhat ngin say ngin ai bay malik say ila dia ke bay sakwai penyang ru kala khamki kenjan kemudian tan ke ba kebarem kala khamki ko ingkam yo mensuara ka perkhat passenger ko isam Jingeh passenger na langi tang arngut ru ngimdan jingmi ma kado kala ada melupa ngin pandor ki san pomorwe ngi ma bakiru kila don ha kapeleng jing kerdu ka ba mental arnait tam la sukhang kali ibriru kimyo manlech ni setai te kasam Jingeh ni rai baru la langi pensotu ru bangi yo tap brio tang ru ki sotu bapli tambah kejing ajung ki kalong makin ai ban sei tai san phun kamar we adon Jingeh uwei na Nongniah taksi ula ongru balada ki shimram ru ya kapai kali kiran jisngau ya ki passenger khamtam lei bakum kane kapor babaro ki breu ki hiran pisalun ti menta pat to sekal ka elat ingi mamta spor bani yo kamai lai sing si tayo oi ngak kemen wai kata ba elat anrai kowe ngok slai pat kolong ba kai per kom tep passenger mo ber sta ngi tep sangut menta pat tang arngot teng deng simptami passenger ngi sesne na boleh parabai bala parabai dok lagi sim kadang su sispa tangkang in pan arngut si san pomorway kadang ni jing sngo kadang nak kalian dengan kerpat ikut dekat alat na yang ngin song bitang kapasiti ru kalau abiang he long isun lang parabai dok ma haba kali naki bahato kini Nongniah kali kibot renti ni ki kendon kokot kakhya kini Nongniah kali ki athu ba kibot lut ya borok ki kendon bat kita batha ru ya borok ki passenger ba ki de bandeng mas bat ki ju ai ru ya ki hand sanitizer ni ki dawai sekti ya ki passenger haba shim ya ka bai kali ni a shabakin ai pisa ta ni ai sai shagin namba kan lait bit yuta penyang jipang kamu kemasu pipa betul ni deng bai baro dalam deng mas ngin sai passenger maka we galong ba da kimdeng masam jingjar mangi gen beren dong desa da cubu dan checking pun kali kulit boleh mempadang mas ki beri yo ki passenger jangan yang gede kamran jome bendang ba sendringi habang lupa soban ki passenger ni habang pa om tang katai ke dor bakri soban ki ru ni da batai lupa kumbai simlang baro ni simpit kumtahi ya kata ngi suap man ki kali ngi ang deng cuma sanitizer ngi labu kali buat ni ya kedor teng ngi passenger ngi habang lupa batai lupa teng kila song da pui bayar digilakan ya kedor kami ha tentang apa sih kejingan ya mah passenger kami strat dong kita tentang soal kio kali ngilak batai so passenger Syuk RiKhasi channel kalayo banyak keren ru baki katukat ni ki passenger ni kinongsong kali ki ba penpaw ya keju kejing ba kata kalong ba namar bala hap song duna breu hakali ki hap ban siu no ya ka bai kali ka bahe kejing sngau te don ni ong namar ba ting tang mengenyo let gamtu kum ba julet juan ngim yo syua te skowi ro ka bai kali ro ka ta i kenyang ru kadang ni jing sngau namar ba ada kejing kio ka bai kali te long hateng long soy hap kan teng bada hap perkhat kan ki kalir ki yap ngiyam kalong ta kan te dam shangro
hap syong mal mla ban kejat la cengai